Doya sana kaire mwithiri wa Meru TV urubungi boga bura twinambira kwigua tukirikanaga kiri metha yetu ya ndeto na nkirigira ati makuru kunde wethire twari kuru kunde tindite boga menyeri ni bamwe ni Nyamurungu na kinyani ndi sawa kandi nambira kwangiko wata ogeni na ushokire nkatho chimoya no ntuba kwinambira kwigua ithite Meru TV na muno mkuru kiriti nambira tuwata mbaru na tutukithia TV namba maraithire tukinambira kwegitamba na gutigirira kunde kathetuni kamumiru kawithira bamitone Faminas wakimathi na chetuto achemberia kagitania gatumbere na chia kanjo ya magavana arapathe tukibena kewa mano kyao amiru na bathite nambere kwa bakiaragiria mantu mwanya abathe tubakinambere kwa bakiwa watu wageni ni governor wa county ino ya Meru Excellency Mutuma Mtwethinkia na arethire tukinambere kwa igwa kiona ni weru na muno kuinambere kwa kiwa atanagira na boke ngotigira ati county ya Meru kuinambere kwa igwa ikendereaga abwega mwandiki wetu Wandeto Msimwitonga nwewe na riboti ino. Council of Governors na arua nibombite kwithirwa na kithurano giki nene ndene ya Meru Town na nibombite kwithirwa bari na jama ingi governor wa Meru Jawe Isaac Mutuma nwe ombire kwithirwa agita kubarugurira kithurano kiu COG ere ya Meru nikenda babwithia gintu kiwitwa midterm plan review bolelia kana bategera uriti bwangugi urabethirite bakirita ngugi kiri counties cietu cia Kenya na tangavana wa Meru ndina kuwirwa ko nene nonto through our sister kana mwari wetu ora wethaira ari CEO kana munene wa gikundi gira kimanage county cionthe cia Kenya Honorable Mary Mweti turi noya narua beyite kuona ni atia bakaruora miberethi ya maendeleo hii ya Meru ni atia bakaruora mbeca cia roji cia ya Meru ni atia bakaruora mbeca cia ndona kana cia partners cia manto ya afya cia ya Meru and so many other things barabara market and municipality chietu ni atia tuka improve areas uchiondhe nonto anto babare abatongeretwe ni our CEO Madam Mweti ni bobaera donors kana partners baraba development na Kenya national government ni bobaera bake and device national government on allocation of resources to 47 counties in Kenya. So na ukwika tukuwa Meru ni irarugukire nitwithirite tukira mwathani na aturuurire Meru na aturuurire development partners na aturuurire antobeto baraba umire Meru beta gutura Nairobi omwe baraba tuire Nairobi Madam Mary Mweti atege ya Meru imwe kro wena heshima atege ya Meru ina irumi atege ya Meru kwagira their senior daughters and sons heshima na kinya baraba tuire diaspora ito bweta nja bweje event teye Madam Mary areta Meru ni kuruora Meru nonto twale turatore ato twingi tukonwa inzaka cietu cia Meru bakabwithio chore na tukethira twena twale tumunjaluo twe kuruba Meru twale tumuluya twa Masai ante to nyinge yayu then baka tutira mbeca kiri industry yetu ya hospitality nonto utirira bakorea ndene ya Meru beche witekyo na ko kethira Madam Mary atira ibirwe mwito yura towire anto beto ibachoke Meru our senior leaders baraba ya we nebe ye Meru kenda tujenga kana twaka Meru turi amwe. So business community to an opportunity ya entertain this team and others who will be coming nankobera ne baliunge kiri tourism site chietu breathtaking tourism sites in Meru Tayombe Jorincheke Shrine Meru National Park Lewa Conservancy Elephant Maternity Lake Nkonga and so many other beautiful sceneries that Meru has. Na wetu nkatho cia mwanya muno ni onto bwa gwitika mwito jwetu
twakwija guturugurira media strategic management review ya Council of Governors. Council of Governors ikongamano ya 47 counties na 47 counties hiji shirana wa a team of secretariat which I had, and for that reason as a devolution champions bugi yetu tuugire tuka promote counties cionthe areire cia Kenya through with meetings kwao nikenda tuombe nya go pop out to the public and to the world that devolution is indeed working. That's why this time and point turathuganire turete review a strategic plan ya Council of Governors Secretariat to Meru County just as we do to other counties nikenda tumba kuonania usawa Kinyabwa counties in terms of co-benefits, tourism, hospitality and the like. Mono shokeria governor nkadhasha mwanya na tupa kuona kanya kweja guturugura kongamano eje. We do not take it for granted. Your Excellency, tenda kugwashwa tumete Meru na counties cionthe. Ngugi yetu ke Council of Governors to equalize our counties cietu cionthe nikenda shumba gukira and nikenda shumba serve the purpose for which devolution was instituted. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene ya Mutindo wa Jokangangi Northimenti Meru TV. John Mongela kumanara wandi ya Mikindori nwenethiritwe akinambere kwigua akirombaga ukaria. John wetu kwariria muntu murume ari mawathe na arethiritwe akinambere kwigua kiuga mutongore wa Antubaba mawathe Meru. Mike Makarina nethiritwe akinambere kwigua kimumakagiria uturo na ikira ethiritwe akiuga kinyuma ya kumuriungira na nyomba cionthe cia Ntheto na kuinambere kwa kimwira akina kimwiragira wirane wa kuinambere kwigua kimutethagiria ata inambere kwigua gikinyithagiria wirane bubu na arende kuringana na muntu yethiritwe akiuga kinyintu bia athia nambere kwa kirete Makarina na atumire antu kana mikora baya bainambere kwigua bakithukagia akiuga nethiritwe akinambere kwigua kimumakagiria uturo. Mwaniki wetu wa Ntheto Adams Muturi wa Thirinja nowe na riboti ino. Kando onere accident ndaringithwa spino ya paralisa njara na mauru biteru tangu entinda ya tandene oteke mbomba camping ero inya nyumba kinyari kamera yeya kada bathaniria sabia kuthone baingura bantirima. Oni John Mongela kuma muyanda wondia Mikindoriro onere mutino miaka kathomba na gutwika kionje na atiumba kumba kwitha kiumare tandene kwa miaka yonthe na kure kungwa ende tuile tondare twarigite ntuko inya twanungi tondethetie kiu. Kireo John ni ati nyuma nyombe ya mwente to kumba kwithire kionanire rono rwawe meri kathomba methiro antu kathomba yambere kwitha baichumurio mutethia ro mutongori antu bamwathe Mike Makarina ara John ni thurite na tethiro ni to kathomba ni antu mwanya Mheshimiwa Makarina nya na ikirwe no na yire na yana muchamanio munene mono ari ontiri mathene na ndine ona mbigirwe kiao kanyumba gakwa mabati kaya thirika ya kura kurura nkarara kurirwa karara kurirwa na ugire ambimbira akaruta mabati ambikire na uwe ambinjira kolo akwa igakobokangire na ambiriere ambikire nyakangeti na ambikie switare mbetongase kwa spino na choke ambandikire mware ongwi na mbere atandetera indarende kunenkero enge imwesimiwa onarabu Mrs. Mporu choka indareterie enge kuma Nairobi iribere ndionge tawa ereki imakana ni ati Mike Makarina urakinyire kwa John na ntonkurukia kana rimwe nyomba chonde cia Ntheto account ya Meru. John na twithurite era onde Mike Makarina wire kamera ina akomba kwithira kimubuthiria o trekinya bomba kwithira kibwithia ikionekana Mike Makarina kaite kuthunkumana John ya bora twire kubwithia na ntubaba tuichomba Makarina yakweya nyumba yakwa yura mono tumabati twathirire itoko ndagite ndio kamuthaka twaturekangire na ugire akaruta tumabati tuonde ambikira tungi kioro kiongwa utemea ukiruka ndene kioro wakiruka yukoboka nonto ibioro bya mbere byatandika wa miti na mbea isi akuthurangire nande miti kioro wakiruka kuoko wa kioro te yokwa tongeti to unikangire Makarina wambikira tuambiriera achoka uambike hospitali na akambandikira mwari ongwe no tebwende ndatetukire kinyantura bonde bari ombona rera mindia ya muga yeyire ibo bendete ontethia baingi muno lakini bekona Mheshimiwa Makarina ekweya ibo ugire kitheo kinya oteba antethia renge bantiganiria Makarina ende Makarina no munene okoteke endelere yake mantu yathirire wau ontuko weyire no tebonge ya kabobotia ni nyuma ntuko inkai Mike Makarina na kurikana na atumire mikoro na ko into bionde biraete John na kinya bira John nyombe to kwithira ke wani antu bange na kirikana kinya Mike Makarina nyombe to kwithira kiritiri makani John bioturo bwawe lakini na ndende koretero into bira nyuma kiumia kimwe
mikora renge ne atumirwe mwarura makanena ari omburirio kwandika ibarire na mikoro na baretekeria mami akanyumba onto na ntomba okera kinyambe taira bioro agitandene biondo imebirambe kirimoro ibo miona jara ciakwa iterutango ici ibo ciona mikora ne ere bawatanira mwarura na into bionde bireta matiresi mirengeti baisikirie thatu ndoreri mwesimiwa ona nabo wetu mporo abori na ere baisikiru ne etere na ngene etere na makaniri thatu na nyuma ya unda etere borithi kware Alhamisi tariki 13 mweri UL na inda etere borithi ndaringira OCS na atoma borithi re yakagwero na into bietere ntako membi endelere OCS na nyuma yo atantetherie arambira mbari na ndisi ya endelare na ndisi ya mneno ndisi ya na ire turandikithia na bareyenya na mwariu na bareya na manager ba makanina nonto manager uonde manto yonde ya kuendelea njara ya wereo no tiri anto atendoketie kinya kila mahali na nonto bwetu mikinto bie weta inda tigirwe na ndi kuringira borithi manto una ndi tugire twikothari na watu kana ndi endelea mno maisha yakwa yare atari ni ndaikirire irombara njona ndine kirantu bwende bobo yako bakwitha baichumirio mutethia akwa maiki makanina na muteanire nyuma kuya na kumuringa mbicha na weta kwithira kithunkumana jia bombite kwithira kimenyeria na ndinkara kuria na konyuithina gambinga elwa itomburu antu bawendu bobo yara bore bigeriwe ni kyao itobontethie kinyana bekore bombike sibitare no ntombeta ya kubwa kwa nyumba ndogo na thina ciakwa ni nyingi iboko na ntena njara na nte muntu nte baba ndo na nte mama na nte bionde ibakwira bonde ini nkanti betonjo ni mongela no ke ndo ntethie ito namba yakwa ya thimo ni 07 21 8065 8096 kanchokera rengi namba thimo 0721 8066 8096 oi kwangora nyabya koroma no ntore mwana remo ikamwata nyana ria na roe nkararera nkatharia karinga nyantu kuitha tontaro mo ke ombekera ento ekeu na nto bamto mu abasikiri ni retera ntona byo tora na nyabamburia oma bamburia baiskwisa enge sasa wa no ntoira cionde ni retera ntena bonge kwa kuwa nkoboromba mbigerwe ni kyao ngakwira nyumba takante muntu tanyumo kinya nyumo ne thaitairo ito anto bawendu bambigerwe ni kyao nkiripotira Meru TV kumatia ni betanda msimuturia Wadhirinja Wegano mujumbe wa Bori mugambire ndikire nethiritwa kinambere kwa kiruguria wa kibwa thoko ya kende na arantereshe timo Bori na arende mubango oyo ni mubango wa thia nambere kwa kigwa werane ni mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na ara thiritwa kinambere kwa kionekana ukinye mubango oyo mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibudi wewe na ripoti ino Ni mucemanio yo munene yurayo bwithikite thokone ya Timau gicigo mbunge kia Buri yutongoretwe ni mbunge wa Buri Rindikiri Mugambi arakiria ni baraba wikinyetie ni mbunge wa Laikipia Sarah Korel ura wari gavana wa Laikipia Muriithi Nderitu Nura ni chairman wa KRA na mabithaa bange kathumba kuma kirurwa ng'iruro wa Kibwa nyumba. Hapa tuko tauni yetu ya Timau. Tumefika hapa ili kusidua mulandi wa soko letu ambaye imeletwa hapa na wizara yetu ya manyumba, State Department of Housing, na itachukua miezi 6 na 9 kukamilika. Hii ni soko ya kisasa, itakuwa na ghorofa moja. Pale chini itachukua wafanyi biashara wakina mama mama mboga 100 na first floor ghorofa la kwanza vile itachukua wakina mama wengine 100. Hapo kutakuwa na internet, kutakuwa na social pale, tutakuwa na mashow ya kisasa na tuko na chumba cha watoto pale, tutakuwa na code room. La pili, vijana wetu ndio watafanya kazi hapa. Hakuna wageni ambao watakuja kufanya kazi hapa. Kwa majina ni Sarah Korere, mbunge wa Laikipia Kaskazini, na nashukuru kwa sababu mradi ambaye tumeweza launch hapa leo ni mradi ambaye itasaidia Mbore na itasaidia Laikipia North. Kwa sababu watu wa Laikipia North kutoka Chumvi, hii ndio town yao. Hapa ndio wanafanya biashara, hapa ndio wananunua, hapa ndio wanauza. Na ruterero mabithaa ba wa Kibwa nyumba. Mashuali new mheshimiwa, and everyone who is seated here that we are going to deliver this project within
Today that is stipulated time. Ya pili, we live to that one economical stimulus. Ati sisi hakuna mtu tutatoa na huko nje. Yule mtu tutatoa na huko nje, yule hapa hakuna. Nawe akiaria Nderitu Mũrĩithi Nora nĩ chairman wa KRA na atarĩrĩtie mawea yara Kenya bakuona akiwa thai rwang'iro KRA rũkũruta ngũĩ na uma na bora kwagĩrĩte. Mimi ni chairman wa shirika la KRA ambayo ni Kenya Revenue Authority. Kazi yangu kama KRA ndio ni kuchukua kodi, tunakusanya pamoja, alafu wabunge wanagawa, na hiyo budget ni kufanya nini? Ni kugawa. Ndio hiyo hela inakuja maendeleo ambayo imetuleta wapi? Hapa. What it is, kama ulikuwa na deni ya kodi ambayo ilichelewa kulipwa, utakuta kuna penalties na interest na mafine. Wabunge wakapitisha sheria ya kuturuhusu hizo mafine na mapenalty na nini tuondoe. Na boba kiariria mantu yoru mwamo na siasa cia mpathuira ikuretwo ni wa Munyoro wa bunge Baba Riua. Tunataka pahali watu wanaishi pamoja na upendo. Kwa hivyo huyu ndugu yetu huyu alishindwa na kazi. Huyu wa Munyoro wa Mitego. Sasa amekuwa mtu wa maeni. Kuzungumza uongo na kusema ati ndiye anashika mlima. Mlima ni nyinyi, sio yeye. Na naungana na Mheshimiwa Lendigiri akisema mtu wa kutuuzia ukabila Kenya imepitwa na wakati wa kuuza ukabila. Ripotera Meru TV kuma Timau Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Ibwega ntuboa riboti ino na njira enkinyaniriku nkari ya kamanda wa polisi Tharaka Nithi county nethero tukinambere kwa gitariria na kuga nkari ya usiezo magutuni kairathia nambere kwigua ikibithagua ntuburande bwethere tubukinambere kwigua bugiukia twari mwanya mwanya kwetu wa Ntheto murimi wa mbogo nawe na riboti ino. Kamanda wa polisi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Zacharias Ng'eno na kuyirite nkari ya kamanda wa polisi ndeni ya gituo kia polisi kia Magutuni ni habithirwe muntu atakumenyekana rukirirwa gukira muthenya wa igoro Jumatatu. I also want to confirm that yesterday we received or we got a very disturbing information. The disturbing information is that the vehicle belonging to one of my staff, particularly to say the station commander of Magutuni police station, was set on fire by an unknown person. This was at the early hours of the morning about 3 a.m. Ng'eno akiuga bububu manite na murugamo munene wa kurwa na nchobi ndege iwatho ntere-inu cha Magutuni ara ugite kuri antu baguchugia kwenderia kamando yo wa polisi ogwaya keingo atiga kurwa na nchobi no ndege iwatho. This I can say it is out of malice. The malice here that we can see or that is foreseen. I want to confirm that that officer has been particularly particularly in the fight against illicit brews, and it is in record that such he has done a number of raids and a number of confiscations, and we have also succeeded in a good number of cases for conviction before court. Maybe that could be somebody's thing that he or she may intimidate the officer to scale down on his operations, but we are telling the person or the ill thinker that in fact he or she may be giving us more urge to tell the officer to proceed with his work. Ara kinyaka anukitie rwaria ruraro kuthina mbere ndeni ya mitando ati munene uyu wa polisi na ringiro transfer na kugo chonkoni bukurutho keingo kumenya no gwewe ngo abithirie nkari no. Other than what the public or what is in social media that the officer was transferred, I don't know to where. Yes, he wants to seek sympathy. No, he's not yet even transferred by all means. And if the transfer comes, no officer will remain to stay because we don't choose where to work.
The matter is still under investigation. It's still up to yesterday. A file has been opened and statements being recorded. We are hopeful that we'll get the culprit. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marabita murimi wa mbogo. Murimi wa mbogo na utanjire mwe utatheria mbeo mbithi kwigo bakiona ngugi nkurukia ana baithi o 500 kuma ntere chionde chia Tharaka bethire tubakina mbere kwa bakiona ngugi na ara wazoe na ara nuntu bora bwethire tubakina mbere kwa bwekenera bantu wane na akali baikatha gikundi iki nuntu bakwina mbere kwa bakitetheria mbeo mbithi ba mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nawe na riboti ino. Ana nkurukia 500 kuma ntere chionde chia Tharaka ibombete wikirwo kiri mutaratara wa nkiametari ya kithirikari ya Zoe Kenya. Araki arekire mambura mamabitha munene bwana Kaberi ugite bagatigira bagwikirana baba inya nikenda baigwatira mugate wa ntugo kiri muturire wao ikanya kanene munoka tuiri tumnurwari no tubotimana wana youth kirukie mana ya 3 ya 50 prabu meteirie Tharaka community para tuite kwa support na into bingi biashara na mbecha ile bakomba kuita kwa biashara nacho ana baba wengi barabetirite thinene baba wengi bena atin achia ribondi betri mwathani kana romwe umwe mwathani amwitire atua nongi na na baba na mirio minene ya kuimenyera na kumenyera tonina na ruina na mbechi itu ba today itu kuthania to spend about 10 million for today twaba mbecha biashara twaba mbecha baita wika nguichio kwina bana training mwanya twina tubereterete kinya mbewe kwanda mbiringeti ya kuibikanio matangi ya ruyi kenda bomba kuikwanjiriria au mambura marama kwimbe imbere twintongoria kabomba leo chibo wa mataki location bwana Emmanuel Kibundia kinya thirikari waneo ni kwambira programu yingi ile wetwa Nyota program yokara almost the same like this one aroko nenkaro training wachoka nenkaro startup kits na ndaromba youth betu by registration the no poto nendure *254# ukaregister nikenda bomba kurudira selection kulingana na vulnerability ya mwana nikenda bombo tetheka nuntu itukwenda at least wanabaraba ndinde kurubonde baukire nikenda bombe kubesa sawa tete mono nuntu rero kuona ntabamo baba ari kurira bomba kurira kaba vulnerable kurira kire drugs na tabinu ingitembega tabia mbaya ara tukona kinya teenage pregnancies na so many other things but we get busy nuntu bamwe in fact baba ingi agabo mbeta from very poor families baba ingi kinya either mathomo imaremire nuntu ba one or the other lakini from experience ikwamba kintu kionde mtu akawa na display na hard work na baba bamwe bana barabombire kwethera bakeguneka kumane na murandi ojo. Actually Kambuga Zoe ni shirika ya kikanisa ya Methodist na neombie ko recruit ana balava na lavu kana na offense na ndari umo wabo na itutethekete anene on behalf ya baba ngikuga kiri balava twika recruited this time ibakobye mifano ya balava yaliku mabombo tetheka nikenda bombo tetheka bombo bakubera bwe young youth kitu kinini kiabuka wata kwa swe geria kukibaitithania nikenda kombo tume nda joinire kundiki ya Zoe 2020 no bako graduate 2022 ndari umwe ovara bate yombagira lakini thaino de capable through support irandonire ndarugudie salon imbumbete nya kugura machine ya ukomoria makome menyagira babangi kwirenya barabangi bari nyuma ibe batie bindi bunka bathike bagatetheka ndani ya Zoe baraba ko join Zoe nkabaira ibatie bidi kiraba kegwa barutithie gwira nikengwa kegwa ki materio kibo mwishoni kuma gejigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka Mbita Ndagara Waiguna Ndagara Waiguna nuntu boriboti ino na tukithina mbere na ndiro chetu nware na bwa karibana ante chetha icu bethe tubakina mbere kwa bakiromba mujumbe wao John Paul gutira tina kubathondekera baraba cyo ntuku bagitarire mathina nkabo maraba kuina mbere kwa bae kurukagira kumana kuthukanga kwa njira ino na mirandi ingi yo thina mbere mwandiki wetu wa Ndeto murethi wa bano wewe na riboti ino
bakari na turi bakuma ntere cia thaicuni ndene ya kanuni igembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo bati cibitari na irere akui iri kuraja gundu ya kanuni aria bakuberange kamo no gukinya cibitari iji rira bajitwe cibitari bakube ne ithikianda na cinjira igitango kite kogitango imalinya nando totona twenjera na kuinda iriga akwa mundu athicha akandikiro tupenikila akanywa akageta bunge akarema kubwaga iteburegoro bwa kiringana na biki na kuimatanete na bana ma tuitacia twana na bana tuthicha kona lami ekaritani nita tu amabiri antu baba thaicho bakiaria ni baugite ati bone bakoromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo cibitari imwe rutene rwa thaicho na nikende bakomba gutethekaira akui aria barombete maternity iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaicho aitho twenge akocha thaicho turigato bori muno nondu akobwo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia cibitari bwamba bakuga ndomba kuga cibitari itoke twake wera ibakube kenda kinya twana tweto twatu imwaki tukona abakobira nondu kuma ba mwanka cibitari ya thirikari ere health center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya nondu anjira mwana inyaga acio no thinake kariba bathaicho bakiaria baugite bone betejanitwe anene ikinya thirikari inene nondu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara ciao kuthukanga nondu na bathinera turira nene ibarabara na njira cio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndire ingi tukona kwina mwaramu na bathagicho ithe tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekureke kuramba kura matakinya kono renge inyambunge atwatarire na getakinya ukathiothiete kankolo uthiete nyawasetio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayokana ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mangoro kogwiromba ngoramba isendie ya gweto tombe gutara isendie ya thaiso tombe gutaranio ikende tukomba kuona mbunge wetu kainya MCA wetu ikende tukomba tethuka twethagito lakini tuyona utethe kuma thirikari no tuvurana kwa umo tukwamile tuwe wananchi kinyithi neromba rengi ngoromba ngavana utethe na rojo rwa ndandu twina ndandu kindu raya tukwina ndandu ya cukuru ngeye gatauni obu nengeye itina cionthe ciathukire na tuyona tukwamile kabuthe kwa bono no chethira chena support kire ithwe murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya igembe Thaicho kanun Iboega karinara Southimenti bethiritwe bakinambere kwa bakebumeria na kuga ati mujumbe wao Dr. Shandak Mweti nanenkiro kanya kurutira karingoge natie kuinambere kwegwa kewetanga wa akimenagirwa ni mirandi rakurutha kana akimenagirwa ni andu bake bagi siasa mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma na riboti ino ikinyaga nabo bamwe bakari kuma Southimenti ni baumirite gutetera mirandi nawe Daktari Shandak Mwiti ya kuleta Southimenti na kinya kumeneria Asfond Mwiti Kathara uria bakuga kethirite akimeneria mirandi bakuretwa giri gicigo mbunge giki gia Southimenti. Mheshimiwa Kathara ikaraja akate on the ground na aletire Mombasa akarire no nawe na ije mwigoki indi nakwijaja eja kauga igokire tarombwa igokire choine akuru miaka 25 na liangazetwa 2022 miaka 3 menya siasa te ira bwathitha ya school debate siasa imantu ya kwariria witi bwa mbere bo mugongo Bwana Kathara kuregita mugwatio mwana ateruma gwaka na erwa bubuye ogwa nande kugeria kwario u no kemenya ciekinya ntariki 11 ni tweterete ndio wa igoki division we mwana wegoki mutano babote kuthiria bwega siasa imaendeleo lakini lemone kinyagia mwe kathukia mbuge Kathara natige kwenda gutonya siasa rujine rwa ithangune nontu atonye siasa rujine rwa ithangune kakethirwa akimiuragaga therefore duga nakare kuraja kethe siasa kwenda netere 2027 na kwou agaturingira ndagitari no to maendeleo jana najo mumiro uga mwe kurwa tiringa gwa kana kai mugongo thai akamateta maendeleo jetu jonthe ito mwe kanya
atutongererie jara daktari atugitirite janduki mbithi itujonete sub county ithatu ndene mianka iri na twina DCC ndene sub county cionthe bado tukenera kingi twikenera nuntu muyuthi wa sub county abogeta askari bejo thuro ageta ari athurwe wegoji etegoji wankwene na mitungu etenkwene baumirite na kuga uju ntuku mwake nyuma ya mujumbe uju kuonekana kiri gicigo mbunge giki aria kiri rwaria rwawe araugire we atithira gicokaniria na pinzani bawe bagiciaca Kamemene kuniteta gucokia biuria Kamemene kena antu baigua abo kona na mea Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Bwege nuntu bwari botinu noe omwe wa muthui wa mantu makoni na giciaca na ritwa Robert nethiretwa kinambere kwa kibu magiri na kwarire mantu marathiretwa kinambere kwa kiona matakuthi na mbere bwega ndeni ya mugongo wetu msimu itonga nawe na ribotino umwe wijikeneja Robert nombete kwithirwa aumirite na ni muteteri wa kioto kia mtu na omba kwithirwa akiaria iguru ria jaria jatuthiurukirite akiaria norotete kiara Keimena kiri thirikari ya county iria irario nuntu bwa uria rukorumbite kwithirwa ruingi Ndietwa yakwa mbitwa Robert Kenyua uni mbithero ndi human rights activist ndambiririe ngugi 2011 nimpumbite gwita ngunda ene Kenya na ndomba gwa chief ikombe biire bia humanitarian activist of the year 2024 mpeini University of Nairobi ajo kuona ndungi ni mini stage yetu inene ya Meru ira yijikene ja stage ya ngali cionthe ira cieta Nairobi ira cieta Nanyuki ira cieta Maua ira cieta Embu na woni kira gitumite ndunga maja irukorore rureaja ugatega aja kujuri pampas ugatega aja kujuri maratasi na mishako na kinyasi tuwire ikawa utuko nontu bioro bira bya kanso bitethero biruguri utuko woni ndienda kwira thirikari county government bajukia tua ya kuthondeka stage iji na plot iji itigire ajere utheri ithithwe stage ya mbasi kenda mbasi itiga kurungama na ara barabarene nontu antu betu ibakuthangika muno nontu kinya matatu cietu itikungania irinya riria muntu aegi inge ire bindi irungame na ara ngaraji kana car wash cietere inge kenda ciumira nontu gutina space batu twi antu ba human right turiuga environment iria antu baba stage bokara itibui nontu ukeja gutega stage yongo ndene ija kiara kia mati nontu gutina dustbin cia gwika ruko ruria antu bakuija naru maratasi mishako na mashao ja marigu kubatere kwithirwa kwina awareness kethira ni every matatu iri gwita kethira ni Embu bakethirwa bena dustbin ya wau yenene ira bageka mati na mati jo ja ka make sure ja kwa collected kieni kiujuri miti ya mwitu miti je ongo indenja mono kia traders bara bekete bioski kio nontu gukeja kura mbure nene miti uwe kanguka yomba kura gantu baba inge mono ku department ya environment iba ferite totally nontu bokurekeria miti mine na ngwa traders now ni ana bonde na akuru nekuru bagwita kugura matunda na kiangige kaumeguru gikarukira muntu atitiga wowo kwina ndenja ngi ni ki nyamwira kira kya kundispose mati nontu ni aria antu bari kiri kieberwo with immediate effect giakirwe na angi na ara tractor na lori geta kugira mati yeta gwikia na ki dump site na ara beka dump site hostage yetu na ruko rutoneka na batu rutete kiria rukoja ruru karaja ana betu bakamatairwa nekuru nontu muntu arija rugo rweja rukareta
ndastire muntu akameria aikinyanja na ajirwa gaiko hospitali bo stage kalija munanda cho ng'ombe nyumba ile chiongwa ciaki itena standard ekuthirwa chi stage itu kwenda nyumba injega cia maiga ciakwe cithirwa ciena ndoje ndene na cithirwa itheri bwega into bire antu bagwikira kuno ntu ibia kuria tie kae priority article 69 70 na article 42 ya constitution of Kenya iliuga mtu akare ina clean and ibwega nuntu bwa riboti inu na ku wande muthambi no munini wa governor county ya Tharaka Nithi ethiritwe akiuma na inde akariba guntu kubethiritwe bakina mbere kwa bakiona na gikuria kwa kwao nuntu bakuthukanga barabara kwa ntere ino na arabogete kinya munini wa governor kwethirumite ntere ino bethondekagira barabara bari bongwa na bakienda inde barabara ino thina mbere kwigwa ikithondekawa mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo na wina riboti ino. Kile wandia muthambire rideni ya gicigo mbunge kia Mara niho wandiira yumite munini wa gavana Nyagamu Israeli na ura wari MCA wa wandie no mbere ya twekithwa munini wa gavana Muthomi Njuki kiri kithurano gikuruku inde wanakwigua kariba wandie no bali na mutongoria wa baire kiri thirikari ya county no akabathiete na mbere na kuthangika ibarabara kuthukanga ntere inu twedu antu mapeki muno peki ciana ndeni antore akathugunere riwandie no rithira kuruba nkurukia mianka 60 bakibinjagira barabara ya kuma nkundi kuthi Mwanka Kariani. Barabara ino ni turuite niyo muno nontu tutiona mago tutethia twinjaga na tucembe ona riu karaithiria nukona no katukuprepeaga ura tukaoka kwinja nontu yo murangi twamani ruci ino ni ariganire and it was in the program yale in the program ya ndaivatwa ya senjwa ya thibwa monga agaba kiuga kuma bondi ria tongoria kagitaga ciaja cithurano bikuruku batora babona kaire ntere inu na ngabana noe tutamona guku kuma tukwambiriria tukumathura makenathi even up to today they have never turned back to this area. It has been neglected from time in memorial. Anene mara twathurire makenathi kumama riu twarigwa kure cietu ni ciake ona kaba twikarete tutithurana tutina anene twitethagie twingwa bakiuga ta MCA wa wandie no Morris Maugu kagitaga ciacha atindaga ntere inu cha kathugune ende kuma bakumuringira kura batoro bamuona kairi Maugu kwanza wana tutana kona na antisi nikakathire ku arakinya bagarukirite munini wa gavana na muthuro munene bakiugaga bathuganagia kabatetheria wona thuro ta munini wa gavana ende gutire maendeleo bakuri bakuona Mwanka thaino na batoro bamuona ntere inu kuma gutwika munini wa gavana bite gavana no ri ko tutise Muisiraeli ni ka pointiro kwanja ka kujirwe na nyamwele top tuna mwengete na ni makosa muno twengete muntu alafu ashoke akujwe na lungu deputy no ekuma gutwikwa deputy atana okana riu ntikumenya akaruta wira atia bakiuga kagita kara munini wa gavana apeya wakanyaga kwaria ingavana Muthomi Njuki atirombaga miradi ya maendeleo ende ambagiria kuina kigocho gaki wirwane wa kuina ake mbere atutariu endepte ngavana no abatugera githuteragia na riu ntu ni kwae na akomekwa agagwata kura riu bure wira kwinagira ntu kwinira ntu ni mwega muno kirwimbo na atwinira rwimbo na nitwigucaga tukigwirua lakini nitwinagirwo rwimbo twi kanisani tikurunga manjukwani akinambiria gutwinira rwimbo na kuti hakuna maendeleo tutikari deputy gavana nikenda na inage rwimbo ru kanisani nani nkarugwatira nabo ukuigwa lakini hai mwera bana ameanguka mutiani ende barutete mbeto kiri Nyagamu Israeli amwe na MCA Maugu kugwatanira na kubarombera turakita kiri gavana Muthomi Njuki kengo yomba kubarimira barabara cia ntere inu tutikwenda nyemba turenda maendeleo twakwira atire Muisiraeli warunga makairi tiga njukwani tiga gutwinagira rwimbo koguo atigaine nyimbo kairo nani ngwirega na arombe nonanie maendeleo arombe kila nene aturetere na tutamutumire mati kulala kumama kana mathi cukuru ya kuina nyimbo moka gutwinira Israeli twamwira ne aukiathira ithe barabara ketho ni deputy gavana na paya guka bagwatene na MCA batutethie barabara no kuma ria ambiritie Mwanka kirikiro reo tukumera roi
Watuika matoka ututari barabara ni akadone. Matega ona gitale kule yakinya. Matega kinya na tuli. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambĩ ta mũrĩmi wa Mbogo. Wega Kagita kambura na yethiritwe kinambere kwekea mageria kura ikundi mwanya mwanya bitebeke thirikari na ante ciagembe biamberete kwithira bekebu mageria na kwanda miti muno na harakire machukuru. Mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri wa Nkunja atubangirite riboti ino. Naorera mbura yitete na mbere kura na anto bakithuranira ende Kithia Foundation amwe na ikundi kikumenyekana ta Netcare kira kiteke kithirikari ni baciumite kumira na kwanjiri kwanda miti ya kintuire kenda ucincia rera. Twina miti mithembe ithatu ria twambiritie nio nikenda toniana kinya baisuku tukabone twambirite na untu bwa kithomo kiaga ba kuthoma kikia rindi kia CBC ni kwenda muno ngui ontoye kuritana bo kwanda matunda na kuyamenyera na kinya mitende ne maskuru kuba kuunja miteroi twetiga omwana twamwandira muteyo makanele amenyera baba iskuru unikenda wengwa ikura thwakimenya nguni ngwe kari atia so kire skuru program turiungania mantu jabatu mutejo mutunda jwa mwana mutejo exotic jwa mpio ko change environmental friendly na kinya ketha skuru ne kurugura mutejomba kumaruko na mutejo antoire jura juga karami yake mingi imo foundation yetu ikuthomethiana umuhimu wa environment kana nate obatire ku develop environment yorore no nto kithomo kia CBC kitekwenda kithomo kira kitawa formal education ikiwatanite na practicals na itokomenya mite ne tumikanya kubwithia makaratasi aratumika kwandika ende mete ni muhimu sana sana itwatilete antu au ende ori ni bawete muno muteyo mubao ni bati kwethira yote kwandwa miundene na to ni yithara yukinywa roe mierene mutejo ijo kwenda gutegerwa bwega muno no ntukinya tuga tumithirie mitete kwenda kuthirwa na ntuku imwe kana ijiri kana ithatu. It is a process no ntunarwo tukagita mitera yonde mwene mwito jura kiro thai agwithie yonde Rwanda rutigwa kairi so it's a process. Nande tugikinya kethi miaka 10 miaka 20 mibawe thire kugita atia ekunyia nyiwa tekuthirwa no ntuguti mutejo thajuri na ecosystem jutingo geju metera kimbuga nara mbuga kimibawe ni eberu immediately ni nara kwina miereroje ithimene na miurone onto kura kwina roe onto tuche kwina onto ithima bya roe biko bisinge muno imibawe ire kuo tora director netikia wa no romerete ngo nyinge ndere me county ni ati nieto te gukura mite ntuko imwe nikinya aramite andi ukithimi bawe kuo kithimene tweta tugudi mitire kwenge tukanda weka ikayukia kanya kere ukurio nonto etikate mori mwe nikenda gutikathire nonto kithi tukwende thirare nire kutwa ni ate twatia wa kari no makatu twina plan mbi ya kutwekira mitengi oni kende romanto amite Kiripotera Meru TV kumembe beta Mukiri Onkonja. Bwega nuntu bwari botinu na njira enkinyanire kuno muci wa Emmanuel ora bethiritwe mwana wa ruthite bwega nkuruki kire kigerio gikuruku bethiritwe bakiromba inde antu bawendi bwega kuinambere kwa bakibu magiria na kubatetheria kengo mwana oyomba kuinambere kwa kendeleaga na kithomo. Jeff wagitumano wewe na riboti ino. Nawe Irene Muthoni na kuromba antu bawendi bwega na kinya thirikari kumwa njara ya utethio nyuma ya mutana wawe ukumenyekana ja Emmanuel Samuile kugwata grade ya A- kiri cukuru ya Ndare Nedi secondary mutana utina wirigiro bo kuendelea na kithomo kia university kinya nyuma yawe kwithire na kiroto gya kwanda gitari na inti omete ya musiari ndamuthomithia mwankare kia form 4 nawe a prepare ya ta mwana athoma akiuma njara kenda cio tukageta skuru etagatonya class ni akathoma athoma kwa bindi yawe yonde mwanka gwata grade A- na nande oni kuringana mapato jako inkuona ndoto yawe ntiomba kumitimisa nonga mwathani atethie mbone sponsor nonto mwana arenda kuthoma arenda kuthithia course ya surgeon atuike daktari munene na course yeu arenda kuthoma miaka 7 university na kuringana mapato jao ndataraja kwa cha kurimarimia kibarua ntiomba ku miti ou akwenda ajojo gwakwa kinya gwategera gutetukira kiumba kwendwa gutinka mwira ajojo kinya nombi
kana ukaya kuthinya kwina mwendi wega ta ura muthomthagia secondary kuma form 1 mwanka form 4 akaigua keo gatonyerera akathomthia mwana uju nta muciari ndakena na kinya mwana wengwa akena nontu ndoto yawe yethwa igutimisa uria akwenda na Ngai no atethia athoma kinya kosi wa kuthoma atethwa ari mwana wakwa akethwa mwana wa mtu wonde. Akiaria mutana uju na kuga kono utethio bwo gwita cukuru we akethira agichiumia bunene. So I'm just appealing kwa yoyote mwenye ako huko nje anaweza kuwa anataka kunisaidia. My dream is to become a surgeon, not only a surgeon but the best surgeon. Kwa hivyo kama kunayo huko nje mwenye anaweza nisaidia, may it be anybody, nitakuwa humbled sana juu I promise you I'll put in the work. Effort si shida tu sasa ni hiyo kuweza tu kusoma na kujiendeleza. Ukinisaidia tu hapo I promise the world will love one of the best surgeons. Ni migambo kwa timbaru ni principal wa cukuru eje andharene ukumenyekana ja Ibrahim Hassan na kuga boja cukuru bethirite bagitethia mutana ujo nande na kuromba ethira kigwatwa njara nikenda kethira gikinyaniria kiroto kiawe. And in the last KCSE he scored an A-. Getting an A- in a day school is not a simple thing. So I want to appeal to the well-wishers, the political class, Wing to Fly, and KCB Foundation to help us make this boy achieve his dream. As we are talking right now, he is in the school, and from the information I'm getting from him, he's likely to drop again because he has nobody to support him. And it will be important if we help such a child. Tomorrow he can be a surgeon, he can be an engineer, or he can be any other useful member of the society. Therefore, my appeal to all of us, the political class, any other well-wishers, to make sure this boy achieves his dream. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Bwega Jeff Wagituma nuntu boribotinu na njira y'enkinyaniriku na kibira igitethagĩria muno mantu mwanya kire barabendete gucetha na muno kurekania antu bantu amwe timu kathumba chemebwira wa maguru chetha na antu echero nogone mbethire tubakina mbe kwa bakiaragĩria bata ya gucetha mubira mwandiki wetu wa Ndeto MC Joji kana MC Mwitonga nawe na riboti ino. Achethi ba mibira ne bombeta kwithirwa baringanirite ikundi bithatu na nera bokombeta kwithirwa na muchetho jo muthongi na nkuruki bombeta kwithirwa barite na atongeria bakabagurira kinya bakaba support na bomba kwithirwa bakithinjira antu ona ndegwa enene Manchester ibwega unbere mama rito ja kombeto Lewis bere mama tegeri mwende kintu kia sporting activity kana manto ja jonda ja kwariria manto sport ute talent ingi umba gukuria mbechire nyingi kabisa ndene ndiguru kia sport na nitu ntukona batwe kinyaketha atu maria ta ja kombeta wera sasa munana kiramete chairman of market ya Kiendero market anku ibwega na arwa tugwire twa mono twa ana babeto kudura na amwe bakathithia kiatho jake bathithite na arua kiria gikuria mongo jojo na nya market ye gakura bwega no kikiambiriria ikiro twambitie nabo na itukwenda gukuria market ye ya Kiendero market na itwenda mono ikura na itukwirigira ana ba baketi mbere manto jaba kwendelea ya michetho aja Kiendero turi antu gwitagwa Kiendero market yatho kia tura bangene nontu bwa community charity nontu bwa community tutegerete mono kindu kimbithi irera ri utonya kimantu na jama ingi twabanga kiatho twathinja menyeshimiwa baba ingi beja batu support itokuwa ibwega nontu wa mheshimiwa wa Nyaki West Ward na kinya kiongozi na kinya Karo Muriuki tunashukuru sababu yao kiatho kia turabangite mono nikenda tumbo chokaniria ndaka twi fan ba football imwe futirari Chelsea Arsenal na
baba ndo kona jasi tofauti lakini bia tukwenda mono igochokaniria ndakachi antureje chuma kime andarati beja tuchokanira na tuita something constructive na kinya tutethia kinya barea batina bio antu baba enide ijo imubango jo tujo na ju nikenda tumba gokwira community yetu ukejo tegera kiende rukira giutigwa nyuma mono ende jandukira twino tha ici itubangite chokaniria kienderu na kinya tugwatanira amwe bauma Nchobine dawe ne chekurebia ende tugwatanite twija no Senate ni utumita ni tuwe mashabiki jama New Chelsea na kinya Arsenal mwanya Chelsea ya number 1 na kinya Man U ya number 2 na kinya Arsenal ya number 3 tawa Moria Frederick de shabiki wa timu igwitwa Arsenal para ngombe indra ne igwe gatunga ikokurage community amwe tumba kurejanira na tuona maono jetu na tumba gwita kuraja au mbere iturabangire this year tuthithie gintu gwitwa kia football challenge and next year itubangite kuthithia turimita charity work tujuju turia twinturene tunde tubae thigunku kenda tumbo karaboga then twina manto maingi jara jaga to baraba tutethere ku eshimiwa kwena mubichi na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona ni kuma ndene ya Kienderu Northimenti Meru TV mbeta wega tongore bai sina sada kebethire tobe na kigomano era munini wa mwaria wa kigomano iki ukari mutongoro mugongo President William Samoei Ruto arabethire toba kinambe kwa bakeragiria mantu mwanya muno gutira ati bakuthirwa bakireta thiri na ara nthiguruni ya DRC kagita gake rais akinambere kwigwa kiaragia thirito kinambere kwa kionanagiria bata ya ngwataniro na urumwe bwa nthiguru ino. The situation in Eastern DRC is not getting better, it is getting worse. And therefore, it is a source of concern, not just for DRC as a country, but all of us in the East African community and SADC, because it has the potential to spill over into our countries with the attendant serious consequences of displacement of people, loss of life, and the challenges of instability that it will come with it. And therefore, I want to thank all the heads of state who have demonstrated their commitment by attending this virtual meeting. It is a confirmation that we are all concerned, rightfully, about the situation in our neighborhood, and all of us are taking steps to see to it that we do everything that we can to resolve the issue in Eastern DRC to the best of our ability. Allow me, Excellencies, also to commend and congratulate our two brothers, President Felix Tshisekedi and President Kagame, for a face-to-face engagement that they have had in the last few days. Again, a clear demonstration on their part that they are equally committed to seeing to it that we resolve the matters in Eastern DRC and also that affect our countries and our region. Number three, let me commend our defense chiefs who have had several meetings in preparation for the summit, and also our ministers of defense and ministers of foreign affairs for the preparations they have undertaken to facilitate us having this meeting. The primary objective of which will be to discuss the report of our ministers of foreign affairs and defense that was informed to a great extent by the meetings of the defense chiefs. I think this evening is a very important meeting, and there are expectations from the people
of DRC, from the people of our region on the outcome of this meeting. And I want to encourage all of us to do whatever it is that we can to provide leadership in the matters that concern us and the matters that are on the agenda this evening. Thank you very much. Wega muribiri wa Meru TV nuntu bauto inambere kwa watu kinyana nkatho chemwanya nuntu wa kuinambere kwa wewe watunite na atina mbere ntumwa wankona kwina nchamba ere kumbera na thiete nambere kwa wakira ithagiria ambere chetu etawa Dickson Murithi kuma na arantere chegembe ya bwana iti oyo ni nchamba ithirito ere kubisana na mheshimiwa Miracle Mzalendo na arendi thiritwa kinambere kwa kimbira gemde ntuo ya mwendo wake kuinambere kwa gichiarawa na kagita konde mawendo into kega kagita konde ro thiritwa kiona wendo na thiritwa kiona gintu kega rimbira mwendo yo wake ta Yvonne Kinya kura kundi Yvonne Kinya ya kambira tuinambere kwa tukimwendagira ntuwimba ya guchiarwa Yvonne Kinya twakwira happy birthday kuma kire Dickson Murithi orane mto waku wakweka na boyfriend wakwe kwiraga kagita konde ntu chionde no wake kainambere kwa gitaraga watabura kirima ya kirima ara kithia nambere kwa kiruga magaoshige mabwe kainambere kwa kiruga mana nawe kirima ntu monde na yekurikanagia naiti bweguru bwa rungu igo wake athiretwa kinambere kwa gitaraga nuntu igo gukenia nkoro yake niyo kagadre bambete ni famina zwa Kimathi Mudia bura kurike Meru TV. Ora.